Guru appahangan atau pandrita bese wuri mak guru maka dia hak desa na nabitta perintah maka da aja na kumanam masigi mujama sampajammu tarongi sampajak bolam ia koto tamak kuilala boleh nasuru nabitta beresalangi ade jadi itu tuh koto tamak ko boleh akada makan jaki lalu macak itu aja tamacami masa padalle macak itu ia lino at darakan na akhirat. Jadi ya kung kawaramparat ta salay okolino berarti okkomi darat ta tataro waramparat ta deta tilo bolata. Lisa ipa ya ko kita tonge de tu leruntu isa na ya ku rokok isi sambung PTT rokok ta. Ya ko ku suju na si sumpung PTT suju ta. Magay aja na lobang. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan dan ta'azimi alina ante berota Dr. Yai Musakir MA selaku guru kita semua, dan malam ini beliau diberi amanah sebagai panitia pelaksana. Sebenarnya berat saya bicara atau memberi nasihat ketika guru-guru kita hadir, tapi ini karena amanah, mohon barakahnya Gorontalo, mohon izin. Yang kami muliakan Alena Tomalabita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, para imam, para tokoh masyarakat, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, anak-anakku dari mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. Kita satu alma mater, saya juga dari UIN, jurusan Fakultas Dakwah, jurusan bimbingan, S2-nya juga sebenarnya di UIN. Yang kami muliakan ibu-ibu yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini. Yaitu makun raya telungas somelo nacara demi menanamatin rumah tangga, mengurus semua sampai biasanya pun ada api iwetun nacara dia na perhatikan ceramah nasabak mataku nih. Mudah-mudahan akare sotamanang untuk matampa barakat peringati peristiwa Allah lang marajana na bita dua dimensi. Allah lang lino si bahwa Allah lang langi. Iya ko Isra elino non roy. Tapi iya ko Mi'raj langi na bicara. Nahiro na bita aja nang bicara sebelum peristiwa Isra na sabak dua telu peristiwa na alami na bita sebelum dipanggil menghadap. Tapi iya ro koto bicara hikmah berarti to melong mala guruan. Pak ya koto makada hikmah berarti sebenarnya ilmu.
Pak disengeng. Jadi mudah-mudahan madosa kak nareko macarama kak nadegaga Pak disengeng telolongan. Nasabak saya diminta menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj. Yo pokine melo bami ya curitang magampang. Iya, mai ko HP ko memi ya curitang. Jadi mudah-mudahan atu datu dengat terhilalanna ya waktu cinampa na pasiruntuk moki puang Allah Ta'ala dua telu Pak disengeng imak ginawat dia laboko tamawari untuk mulai kampung aja jangan napong Allah Ta'ala. Nasaba iya mitu Pak disengengin nareko layap punai betul na iris sangin adenia malkan cik dito pacalang. Iya, iya malkas sinadena to ikhlas masalah to. Jadi megay ka tanggung jawab na to. Narima ko na naro. Nomor sindi pada marisa ngarisese tamak kada. Iya ronabit tawatun na melo lay palalang. Iya romalaika enapue mematui arona nabita di belah. Ya kui di makadaki operasi. Tapi agan na nabita ialah menurut riwayat jantun. Angka makkada ibisai, angka to makkada lay tambay wibaraka, angka to makkada iyaro ipakewe pasigis sa jantun na nabita ilisari baraka. Jadi telu iya ko pasarea makkada ibisai atin na nabita. Ko pasarea. Iya ko ulama hikmah makkadai di-upgrade. Betongan na lay tambay wibaraka. Masama melo ipalalang. Iya ko patareka makadede. Dia na mungkin ibisay. Apa na dia na macarepa tinda nabita. Kemudian nurnya Rasulullah sudah sempurna. Aga pala makadayarwe ipasiges si bawa atinna nabita. Iya mi Romelo ipancaji Pak Burah. Jadi alingi kesempatan wa samsam untuk menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi ko patarekat. Jadi ulama-ulama kita itu di tarekat mengatakan sitongan natannya atinda nabita macarepah. Dek tona kurang natinda nabita. Wa samsam ni melo na pancaji Pak Burah po Allah Ta'ala. Sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua, melo ipa tambai baraka wa samsam sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yana tu ampai koninung ite wa samsam nasori. Nasaba air itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi si balikan nanita. Pada itu Hajar Aswad maka laki itu di Hajar Aswad itu ya sikit dangit bawi ko to maka sana matawa apa. Maka dia itu pandai apa hakiki. Tanya je Hajar Aswad tu mulia. Pura minabau nabit yampai melomana tawe bawi. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabit tawatun nama tawapa nalesilokor tema bau. Tanya Hajar Aswad nabau. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Iya. Jadi makiro ko pahang tarekat. Yang ketiga engka bato tu biasa masaworo narampi pacara may makada iro nabita ko malalangi angka alu tutu ulunna betungan na macino nasaba itu angka alu macuri maka dito pandite tanya tu nabita mitaw nakan na mataso maka day patareka matan na miyasoy na jagay po ang Allah Ta'ala nasaba ya ko si lampu icahaya na si banabita hancuru imatan naso. Karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Iya. Jadi itu kalau di tarekatnya. Mak bicara hikmah nih. Karena alasannya ya rona. Mak bicara hikmah nih. Magi na atinna nabita. Itu pesan. Maka da iro tau melo mas sempajang. Sebelum mas sempajang. Paresay jolo atita. Paresay.
Na yakotie age presa nomor di nia apa aku ti monro yaro nia to me masam pajak pakanjaki meki malalang nia jadi pakanjaki nia jolo aga akat tanato joka nah sabayam itu idi pak dakwa makoto pacarama itu pakasingi rampan na nyawa di pakanjaki nia apa ia nasalak ko nia masale lomon. Makanya alena pangulut ta Imamun Nawawi ad-Dimashqi lalanna kita na hadis arba'in. Hadis pertama yang diletakkan dalam kitabnya ini adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Mahaginan ka niat ena pamula layolo. Karena semuanya akan tergantung pada niat. Tauria si bawa ikhlas kominiakna mas sampaja sunat te tulu masjid si bawa sampaja sunat toba nia eminonroy pada mia bacaan kata berek na pada matoi agak beda na sampaja toba si bawa sampaja jenne pada to taka berek bacaan rokok na pada dua rakamat to tapi nia na nonroy na beda sampaja sunat musafir dengan sampaja sunat hajat pada may sampajana tapi niat na nasabari na beda. Jadi itu niat pantila. Melo kilo masapadale pangoje na kanto melo sapa-sapa pakam jaci cicila motor ya to itu mulolo ngamu mate. Itu tapi aku makan melo sapara dale halala wija keluarga yang kakam nang kasih wadin nang ketipa aku ko gamay napai jok kamalolo ngameman ni. O iya to na napake tau panrita ogi najelaskan ni berdasarkan hadis Nabi. Engkau ko kita na lena pangulut ta Imamul Ghazali makada ya kuidi itu ogi makadaki sampajat tepetuh. Ya to? Niat ni tu. Ya nak kada te sampajat tepetuh niat na ya tu. Niat. Apa niat mas sampajang si bawa niat melo mas sampajang dua tu niat angka niat na sampajange angka to niat melo mas sampajang kenri niat na sampajange iya koto melo kata bere angka to patamai oko kata bere dua-duanya dibolehkan silahkan jadi angka ya ko makadani Allah ya ko makadani ko niro na patama niat na usolli pada salatul isya di situ masuk. Jadi dena lapalan niya na at toati minasaba oki kata bere na patama. Tapi iya mi tawat di patama oko kata bere na reko makanja ne matui apa siap bujuna di lala sampajana. Tapi iya kode na lancar men tu malampela ada ana Allah. Nasaba napai itu ini mani itu. Iya ko makanja moy menyamang ita sa di mapangolo patame ko. Iya mi kode tulle yolona. Latu pinya enapa ibuh kata dere. Makiro. Iya na riasan niya sampajak tapi niya melo mas sampajak kenroy. Maka dito pandrita Oko sujuk pacapurang wading. Iya mo sujuk pacapurang mas sampajang nisa. Niya kameman ni mas sampajasub. Atau iya mo melo ma beresalang. Magi beresalangnya na dua. Lo atau lo abio. Nanya tu tau mak beresalangnya kak dua mi. Tau si runtu si batau masarang. Ya na tu ko tau mak bicara hakiki. Pitu isak na beresalangnya. Nomor di aja mula pasangi waktu sampajangnya na rekode pemusumpungi sampajangnya mangolo. Makanya lo atau wijolo napa lo abio. Yang kedua. Iya tu mak beresalangnya na sabaruh mu polisi runtu puan na angkai rewa beresalang. Aja nu bahas manangan walam pela dia matu ko tamel ko. Jadi itu kuncinya maka dah pasti sumpungi. Apa iya ko mututi assalamualaikum na demu sambungi ina cinampak mi itu sampai jam 5 menit masa pajangisa 5 menit masa pajang mangaribi subuh makoto. Nak kalima mau tu mas sampaja 5 kali 5 25 menit ia muak gosip sijak bangkeron itu jadi itu ya agak nak
Yan natunah kada nabita ka ko hadasa. Umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ajak tapak petuh. Namo tu tinro ya makotumi tu. Iya kotomelo matinro kawan ni bitanya kameman kak matinro masija supaya wadi ngak moto masam pajat tahajud. Siaga tak matinro ire kingi pakasiyang. Nasabak tinro na untuk sampaja. Iya. Yang kedua kaya tinro makia pala tahu pura masam pajat tahajud nama takko-takko nasad di dia penatama subuh maka mereka jolo istirahat untuk mata jawat tu sampaja. Siaga eta nama tinro ya tu pakasiyat tu ya tu. Kaya pipa tinro makia pala taula leserie dosa. Kaya yasan mak gosip ita we maka dia ko dia ulo matinro ya namu ya ka cucu to. Maka dah jolo-jolo cakar dulu ada kasa di meka lo matinro. Itu namanya tidur ilahiyah. Ya pokok macara ma pitai na tinro. Tidur syaitaninya. Ya tosi ko cakar dulu ada kita tinro maka dia tidur sunnatullah. Iya. Dena wat dingi gau bawang ngalele. Ya ko to cakar dua tinro ki. Aja tapas tasis saya lihat bakal benjok na mata. Iya. Napan itu ko to mak guru iya biasa udah ripa penjelasan na guru taro kota reka makada. Iya jitu nak malaika na pangarui memato tu ati. Jadi kenroi namanya ga malaika tatta tu lima tanang ngatinmu na ikut tau tanang ngatin na malomo tu matinro. Yan na tu nakade kome komis sangi malaika magampang yan ang kaunro monroy cinampak mo tinro may kaya ka tu malaika na. Iti tani gare kaya gawat tu na tu mabasa matinro. Ya ko tu masikiri. Mat komo macan na bilang pilangin na tak den na. Itu karena para malaikat itu mendekat. Yang kedua kaya ko tu mengaji. Napai talulam pak ibaca si garu-garu ni berisi nah. Iya, itu karena resonansi malaikat. Yang ketiga kega narekot mendra ipak katok beko mimbara eko jumai. Nah sabak tamamanan itu malaikat rahmat itu mengambil sak. Kayaknya tu ampai mata gampang matin rotai nak nagalulu je mata namat kepak jamoy. Ya na tu ampai na anjurkan ginabita salah satu tanda orang yang alim dalam fikih malampi sampajan na nakatobana. Jadi itu resonansi malaikat. Kaya kasi waktu namanya ka malaikat. Iya ko subuh. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang si runtuk. Ya na tu ampai ko mangaji ta ko masigi ta kada jolo utin-utin cinampa masalawa piwoto masyap pita pesading. Iya, itu karena resonansi. Iya na tunah kada tau panrita ya. Iya na angka bola monroy. Na de na me matinro matamu. Tuli mak galere ko kamara mo pura si ko je titilo atau titi si ko labio. Na cia makapat jam matamu cia matinro. Mututu matamu de je na me matinro. Iya tu boleh makurak-kurak barakai. Iya na tunah kada nabita. La taj'al buyutakum maqabirah. Itagur isahaba bukan karena tidak sholat, tapi napamasangi sampajan ko masigi sehingga Nabi minta dikembalikan sebagian ke rumah. Makanya ubasangi menurut apa hangan atau panrita desa wonrima guru maka dia hak desa na nabita perintah maka da aja na komanam masigi mujama sampajammu tarong ni sampajak bolam. Iya, kapwa tu tahu mas sampajan yolo na isa ko to ni masigi sampajangis sa pura si sama sampaja sunat to ko masigi aja. Iya ro masigi engka na baraka na. Bola tami makura-kura baraka. Bawai sampaja sunat yang nak nabita la taj'al buyutakum maqabirah. Aja mo pancajiki buruk long ni bolam. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah. Angaji kokor. Iya. Apakah boleh membela baraka na tu ko? Apalagi bola tay di makoko ka makalelian ni. Di na pada biasa. Iya ko boleh riolo, di na mega setan na. Yo makoko mega ni. Apa ini taro setan o kilala bola? Kika wakana taro setan. Nomor sidi
kamera si bawa kamera mandi WC. Ukui lala kamera monro WC we. Nagai baca kota tama WC we. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Na yakui baca ya rona sujinge laukenre. Lokui kamera. Nama kakan ja unron. Itu negara. Nama igare. Iya biasa kang WC we yawai. Bolaju to bu maka dia lemonri. Jadi potensinya jin itu tinggal di dalam rumah, edek to nama lada. Tapi ia makokoe sigaru. Nama salana, ia kota buka pintun na WCW. Na ta'asilam ukui kamara monro. Berarti angka hukumi maka danamu ia kamara manca WC to. Ia nanti ya maka dade toa kada rewa ki bongkar WC tak de. Maka dama aki buarangi dua palaca. Angka palaca pole saliwang, angka palaca pole lalang. Ia ko masuk kita laca. Laca ia ro pintun na kamara mandiri WC aja na tak buka. Iya. Sabak idi mato. Napa ni makoko aja macapa ni je anak mondri. Iya ro nabita na pasang-pasang ya namelo labu matan nasoy suruh-suruh manang ya anak muro anak-anakmu jangan berkeliaran sore tama boleh tutu pintu tutu jendela dengan menyebut nama Allah. Ya ko nampak gurung ibelisi lokko Abu Hurairah na sore baca ayat kursi kongkai tutu supaya dia na tamah. Tapi ya ko patah pulo jendela nami baca ya kursi main tutu. Dia na tatutu, dia na selesai na sah. Gitu. Jadi cukup menyebut nama Allah. Aja nani buka ya ro anak-anak ya nama celak nama tannas melo labu. Suruh tama boleh. Aja na saliwa supaya dia na kenai pengaruh-pengaruh negatif. Na iya makoko ay ko melabu matannas na pamanang yang masu selfie sunset gare. Tani gare. Jadi itu kunci dalam agama sebenarnya yang perlu kita anukan. Kemudian ia tona ro ampai nabita napak gurungi dua beresalang. Dua beresalang napak gurung enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaca ko tama bola supaya ia rojinge macu ko idi ia narututu ipintun na de na tama. Paya ko pole tu masigi ento rewat law bola nang kajingo ko tu macu tu pole pasa makoto pole ki apalagi ko mangaribi ni ia nacuri kitu jing ia na tu ni baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup sehingga dia tidak bisa melihat jalur masuk. Jadi itu sitongan na beresalang ternyata utu bawang beresalang itu namoy tu jingin lawatoy gudi tu gunana beresalang jingnya dia natama. Kemudian yang kedua agak pinasurangan fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Aga ia koto tamak kuilalap boleh nasuruh nabi tak beresalangi alewi. Jadi itu tuh koto tamak ko boleh akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu baca. Mainan kaya roh. Assalamu alaina tilawi supaya salama ki okuri lalan na bolata. Ye kung kapangaruh-pangaruh makalelek din akan naki. Yang kedua wa ala ibadillahi sholihin yan atu malaikat pamasewe ang kapilalan na bolata. Iya komelo ki malomo-lomo daleta tatambay ni kulu Allahu. Paangka nawasiatkan Nabi tako sahabat na pula Yaman maka daya ko mubaca kulu Allahu kotama ko bolamo. Insyaallah dimudahkan rezekinya. Na namal kato ngangiwe rewa ipo yo ko Nabi tanasa tanne ya bam madecin namo bali bola aku macho to madecin. Jadi nak tahu pandrita itu ia nang kata baca kulu Allahu ko pore mak beresalang na baca kulu Allahu insyaallah namo bali bola na macho to sogi. Nah, ya roh. Tanya di bawah. Iya. Tapi ia rokulu Allahu.
Angka na tahu pandai tamah kada cicamo, angka tahu maka baca ketelu patam maka sisa ngi Quran. Itu apa ya kui baca ketelu kai tamar ini. Kada pak kena ketelu, tapi aja mau tale pango ko pintu tam kulolot Allah subhanahu wa maka dasya tu matu bali bola ta balampi to baca na yere. Tama moki law lalang law kamara elo ke yang penting ketelu ta baca. Iya itu. Iya. Jadi si sapi pakulinga maka da iron nak boleh iusahakan ni nang kabaraka ilalanna kaya ko masigi manasani jadi ya ko meki mangaji aja na ko masigi ko ni bolata iya ko bolata meki masampaja sunna ko boleh iyan namo sampaja paralu ko masigi angka riwayat pura ubaca al hadis au kamakal nanti guru tak yang luruskan kalau saya keliru. Maka daya rumah sigi de na tatto di masigi risi de onrong na rekode na pura tatti wadio na nabitta kutonrong. Isi sapi pakoli de na tatto di masigi ataupun musalla o kosi de onrong na rekode na pura tatti wadio na nabitta kutonrong. Nah sabayaro nabitta wattuna sebelum mati napasanga memang maka daya ko pole mati-mati ko baja sanga dia iya roe na sumur garas mo pake dioka napasanga jadi mandikan saya dengan air sumur garas itu ada di Madinah air yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah itanya we samsam. Kayaknya di jamaah haji, jamaah umrah, kalau ki mengumrah, aja na we samsam bawa yala to rewa, lo toki malay we na sumur gars. Mo si botolo aku ami, kota ko angka keluarga li sulori pamasya na po ngala ta'ala, iya rowe dio patutu na, iya na rota campur air sumur gars. Yalay baraka we dio na nabita. Yeah. Makokoe pura natutu tayo seret naso untuk merenovasi. Tak buka nih, sudah 4 bulan yang lalu sudah dibuka. Tapi antri tahu apa iya ro pole siwa ro malenga we nasa we mate tantri ustas. Ya koku we samsa deto tantri tapi koku ro nasa ngantri ki. Iya, karena itu air agak kanjaknya. Mega ku menurut penjelasan guru tar ya nangka anak-anak magampan akan nagangguan jin naruya tayo na siapa aja tasurin minung ngirwa na mo si tatgo ya natama ya tu air sumur garso ko watakalena hancur ya tu jingi ko denasu jadi itu air sumur garso itu tapi aja terus si talo umrah yang rotakatai Jadi irwatunay dio nabita irway dio na nabita denan no okkotanay lari menre ni napas setelah Nabi dimakamkan kemudian hujan pertama itu disitulah air mandi Rasulullah ikut di tetesan air hujan kenro angkat tappa oku itu macam masih dena kama lino na rekode na tatto masigi musalla ko tuon ronna waydio na nabitta bitti termasuk masigi ina to ampe makalaya tu masigi terkoneksi langsung si bau ale malabina nabitta dan juga disebut tempat yang penuh dengan barakah makir jadi itu ampai ko tama masigi ijagai nah tajagai masigi tak di dena sembarat tuh ajarkan anak-anak kita dengan adab di dalam masjid. Itu ampai dek tu nawat diala tanah masjid. Kayak tau panrita purawan rima guru tase Muhammad Nur Kubiran. Liwat tahu nak ko pakai masjid. Namo sandala na iro pole bola na dek tu na patah ko masjid. Patah ko pakai na masjid.
Gang kami palak na masigi na taro. Ya nak julek kata maka sandala na kurilala sandala manipi. Dia nang kana pasu ya sandala na utana biasa ka. Maje ni tolay sandala na pada itu sandala. Na sadena iya rotana na masigi eta na timbunan na sidak katawe. Mak deke matu ko pala na sandala ku ubawe lo bola aku dulu pertanggung jawabkan kulo na pengalatan. Ni. Nak kada tikila le ko kui kampung na mo pangatat na masigi na lato. Iya lah ko aja na nanya tu tanah timbunan mak deke ko pala na sandala. Jendela na masigi na balo bola. Iya. Iya. Itu topan rita hati-hatin. Iya. Jadi di saya lanjutkan. Iro nabi to nak makada ipacingi. Iya naro kapang. Nasa taupan rita makada jenne. Iya naro. Jenne hakiki. Ati. Apa iya tu jenne ede nak bisa. Mapi pacim. Pasti sapi pakoling ha. Iya tu jenne ede nak bisa. Apa iya tu jenne de na rusak inajisi. De. Pura ki mak jenne talek jak taimano. De na rusak jenne ta. De minawat dingi mas sempajan nasabak mutanajis ki. Jadi ya kata pura mak jenne na tolek jak taimano. Loban ni bisai wiro taimano. Aja na tak jenne pe amang. Kak de na rusak. Menyentuh najis itu tidak membatalkan, hanya dibersihkan najisnya. Makotoro kong ka najis si oko limay na tomak jenne aja tak kada nadapi pero napo bisay de bisay wijolo napaki mak jenne. Nah, yan na tunah kada tau pandrita. An-nadhafa, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ya ko an-nadhafa paci carepa. Ya ko at-tuhuru paci hakiki, ya ko at-taskiyah paci ngati, ya ko az-zakah paci waramparang. Ya mumelo mas sempaja peresa yepa. Pakai ni melo mau pakai mas sempaja mau paci lahir batin, ya ko hadiah cale aja memang mau pakai. Iya, aja memang lah. Iya. Iya kota yakini maka dia upake melia wajujuewe angka anu masalah sale lalan aja tapake mas sempaja. Pagah desa nabita nigi tau meli pake 10 dirham na liang ni. Asera dirham di halala, nasi di dirham di haram. Natakko na pake mas sempajang itu pakaian na deni tarima sempajanna. Denak kada nabita denasah maka dami deni tarima. Nanya sange anu macarepa dua macarepa. Angka carepa karena bandana, angka haram karena bandanya, ya maka dia haram lizatiha. Angka to haram karena apoleangan prosesna, maka dia haram li ghairiha. Ya ko bandana haram, mana sabawi, bangkai, darah, anjing, bandana memang to haram. Angka to ya sang haram li ghairiha, prosesna. Halala bandana manu, halala tapi ko manu na bali bola. Yang kedua pakaian tomak beli na yeli polek beli tomat timba na dia nagan na si kilo atau makada si kilo dia nagan na si liter atau makada si liter na tako angka na isaro to makada mo pada mo modala na dito na dapi nalay tawe na to pakala no koro makada law kalasian no anu haran na ro nasaba haram ligayir hiya asanna iya na ron na iya ngalia nga waju-waju napay pake mas sampajang ina namo pekko batewe kata bere Allahu akbar de maka dai malaikat ina macari patua jujum iya iya napay ci dia napay pakaiannya yang kedua anrewe apa cingan na anre namo ang kaya sang anre harat betungan na macari pa memang tapi ang katoha anre halala pak kita mata tapi nasabak dena susah na macarepai. Makanya kau paci warampara maka de az-zakah, ya kau paci ngati maka de at-taskiyah, ya kau paci hakiki maka de at-tuhur, ya kau paci lahir maka de an-nadhafah. Jadi ya tu jenne paci hakiki ya natu nak dapat tareka. Ya na pura mu pakai jenne mu mak beli aja mu pakai mas sempaja. Macarepai ya tu.
Pura masam pajam mangaribi mutu da macurita mu balik ko tu alo no mu jenne pe emang ena tia sejak di dul wudu de na rusak jenne mu tapi macarepai ena tu makada magi na to makali mommo ipacingi puluk kurusini na dosa-dosa puluk kulillah magi na to majulu mata ipacingi puluk ku pakita magi ne bisa lima iya mega mapiga dosa apalagi pak jelo he magala mah HP iya kemudian disapu ulu pikirannya pikiran makaleleang do cile pareng kalinga aja inaknya na riasa paci hakiki na rekomule jaga biaro yana rode na luka ro magi na jesange suku jenne akatalu mu bisai pamulang pacingi populer di sini na dosa-dosa mu bisai akadua talisari po baraka mu bisai katalu tapancaji po ngia untuk pasalama kak mata kesurumon ribu jadi de na rusak jenne mu tapi pak dongan na de na mungkin lepak na mau rusak jenne de na rusak pak dongan yana riasa jenne taluka iya de na mega bicara makalelean na pau pura di mak jenne na jaga ini matan na jaga ini de na ite no makalelean yana tu nak dapat tareka mita makunrai mak dosa ka jenne ya ku ya melo yang kalinga dega tapi cocok ko yana tu ampai de tu barani di ma guru tak luar biasa saya biasa mengikuti cara beliau itu kalau ada rakaman-rakamannya itu de tu di to barani mata reka mata saupu na reko dega guru pabimbi Deu barani pada mentia maka angka ke kita atau sedega haga mita buka nasaba iya ku ibaca ni Muhammad Rasulullah mereka makaleleang pada rumah kada ia muita makunrai rusak jennemu padahal tanya rumah kada pak kita pabulakan mata pak kita na pesuh nia naro na masuk jadi aku muita makunrai nang kana pesumu terlintas macare pe jennemu walau pacingi pe emang ina rasa jadi dul wudu apakah baru jennek apalagi kau tu pura masa pejam mangaribi na to buka HP naita ko tito ay mangkamanan kani masulara poncok goyak goyang nging dega macarepah iya na romi pacing enak ko waramparang asaka makanya guru takali sidenreng almarhum almaghfur lah iya ko mapacingi pakai lahir batin jenne mu pas suku-suku tona kemudian atimmu degaga ganggui pura mu pangolo memang mapacing anrewe anu tak jaga memang napa kalau kata bere male pura ko mala jenne nak mulo kata bere demu patuji na matuju de namang kimu pangolo ko puangena nasi sambung mana ha atimmu si sambung, pikiranmu si sambung, watak kalimu si sambung mana? Dega, yo pukoti mapetang, itu jadi kerehe. Ya naro, nak kata padi teh pacingi jolo ya pak. Ya naro magi na ipu arona nabita kemudian dibersihkan. Ada matakan dibersihkan. Kapesa ia tita sebelum tumas sempanya. Ya nanti aku podangi jamaah umrah kong kami lo joka maka dah manasi paling makanja uap peringerangan aja na kopor mu jolo murusuk aja na bokom mu becelonge agai komai tunu bale rakwe aja na rumurusuk jolo sapa ijolo ya ro bali bolamu ro macawe en kakamapu rame wasisala iya ro jolo lau mu pasi sumpu pakanja ki pak meku telos syare nabi teh nama kala nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali ya nangka tahu silat tak bicara nade nasi sumpun nasaba silat tak bicara si bawa sila surah salana naliwat talungasoy aga nasa nabi la yahillu lil muslimin tanya golongan salang itu betul ngana ya sakarang ni oko nabita dia tu akan kapere na sabang kata pandita makana tanya tu ya tu mata pa ya tu ya ko meki lo mangumra na to si sala bali bola na to lo na share nabita assalamu alayka ya rasulullah ka nabita kay tu bali bola dia si cocok maja na kalau ko mabira salang ngokko magan iya jadi temakan yakin pada miro tau malau lisela umrah pak ya sering saya sampaikan selain maka dah kurang-kurangi
Ya kuat dingicica na sitaw tajoka. Aja na naloh katalok kepa. Magay. Ya umrah ibadah pribadi. Bukan ibadah sosial. Nah iya tu ibadah kami na makanja isitongan na ibadah sosial yang ngareko masalah sunnah mo. Nah sebatannya wajib umrah itu. Pada ni rona makale ko tong manre andre haraka patapulo sona patapulo ni nadi diterima. Pak dongang ni. Nah iya ko tong manre andre hara napa jok kamaga ni na 20 mi rua sona ko mangumrah itu 10 mi 5 sona. Na rewa ko tu na degaga ya na tu ampai macawi ramalang. Angka kamal lo galunge nete telo iti. Na bawe rewa lo bolan. Na da ibainena. Nanre lakay na napanrengan niya na nanre toni. Mapuasa italupulo sona. Napatapulo sona tatola pak dongang itu kumanre sisa nganre harang. Latuk malepak tadi paniterima. Iya. Hati ki. Tajagai keluarga tapolo ko andre mende. Idi pakonta Itu ka pakonta ko maya. Ya ko pole ang ibali lakay ta ko pole makontak tatanaywi makadakinri curu kontak tau na. Tawa na ko kaluban na tawe. Ito pamengge mako to. Kaba kan jaki. Nasaba iya nang kanu masalok ko to. Pasag angka ko kita risalah. Makada didi palapaka Roma nasili kang ngisi 500 itaw tertunda tam suruga. Pole manre daging ngoko bolana sahabakna, yoli ilaw manre syukuran. Natako angka mana isin na makgoro iya rotawe nonroy tasila daging ngunta. Nakarei kanukui na cialaga. Na iya manabatun na rewa darat na tawe nola. Mampasilasu, mampasitarro, nasa macawe. Na di na may lagaya ro daging ngoko isin na. Lepang sapi di palapaka Romana tahu na sili kang ngisi napanabeng gara-gara yon na di palapaka Roma na ala di nilawyo ko puna na dara 500 itaw tertunda tama suruga nasaba na nilawi kahalalakan na watun ko para masya maga pa di capak lokanan tayo lawawa. Tolo pasai maco balase mapamulay wirin na pasai watalatu tamor. Rewa na dito gayali. Ni gare. Iya. Mapati ka kay. Naiya ko makbalu itawe dewi sangi ko fikir na. Nasaba saya belum mengkaji betul ini tentang fikirnya tapi aku tasawuf na. Iya ko makbalu itawe na si rupa mi gompo na balu na denawat dingi di malangi aleta ko tome macoba. Misalnya Pak balu lase na gompoy Pak balu rambutan na gompo na pasipulong yung rambutan na tolalo makadayawat di gay coba makadayawat ding aja na hindi japuy ipalengang ipalalimay napayilaw alena japurang na rekosi garo yarawat ding coba si bana balu kecuali na pasalamema wat dingi coba wat dingi japura ngale makomoro bateta macoba jadi ako makada mabalo ite nakada maga rambutagi macani garo makada iya macani kada wat digay coba makada iya ta coba moy eta papalaban ni lima ta kada iya tabe ta japuran na pale ucoba alena japurangi yana tu halala nama baraka aja na idi malangnya leta gani na kanna iya na tu nakada guruta kali si dendreng iya ko timbangang ngulawang melo na pake po ng Allah Ta'ala timbang isang pajam mo sa puripala ko iya ko timbangang ngulawang iya kene sampajangnya ipares sa pada pakalar ko memelyoto besa kirunto pakalar memelyoto na pares sa manong ay mano ni kacana ay mamili niya nun na oy metta ni oh mano maka bicara na to
Ya tu pakalar itu kome melioto, make kebicaraan. Sama anu nih mate kare nih, manu nih anu na pacet na ketok nih magai na peresa mana. Iya. Tapi aku memang balu, wah sila ada mak ganti. Wah, mak kuat tu. Wah, dito na ako kumaye. Mak kuat. Iya. Jadi kene makiro batena po Allah Taala parese sampajata. Sabarak. Maraji lolos. Iya na tu ampai makada tau pandrita de pakui. Angka pasan na nabita oko alena pangulut tamu as bin jabal. Maka de nabita usi kaya muas. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Upasak ko muas. Aja mututu itungka-tungka sampai jammu. Antakula. Kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ikut tabantu kak kasih untuk si mata meringerra lokoridi wa syukrika tabantu tok kak mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ayana ipo tapancaji lalu ia sampajangi ujamaiwe sampajang yang paling baik sempurna di sisimu. Tapalakmu ya roh. Ya kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Dibaca dia roh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Ya kumeki tambah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Napaki mak bere salam. Nah. Tapalakmu. Tapala icek de ya rodi. De to na pasang nabita. Na sabak de meto ya ka sampajange telu. Nomor si dikedo. Nomor 2 baca. Nomor 3 peringeran. Cik di lagi madari salah. To mangaji bawa madari salah baca. Mana sangkayita. Itu apalagi sampajan na telu ati. Metui pakanjaki peringeran. Melotoni lai pangolo ati melotoni pakanjaki baca metoni pakanjaki garakang ina de gaga na engka mana tu kesalahan na iya ko makanya nabi tapanga kami na makalasi tau minaw rila sampaja makanya sabak angka kape tau minaw ko sampaja makanya nabi tangka ya nang katau roko suyu na de na lampu lakka na ya na tupanga kami na makalasi jadi na mo garakan na sampajang itu pe ko salay bahaya to jadi ya roko aja na to rojo pakanjaki menurut riwayat maka iya ro nabita ko roko na to mala kaca ni lisari we ni patada ngoko lakana de na tak bolo ko roko berarti malempu nang kapo aja tau mako ko masampaja dije na roko makalicuai Pak maliwang iliman na loko kacik-kacina ya sangero kok laka si bapuncing si lempu cuma iya ro nabita nasuro ki mitai on rasuju jadi ya tu kotor rokok de na no ulue tatong kang icek de makko memetio ko kasahatange maka de ya mo rokok na mo tong kamu icek de ulummu dari himigdala ke hipokampus tas tok yo koro ya na tu pacingi sarap-sarap dicu makanya ukuran koto kata beri di makun raya yawa di mai cek dek ro guru tak kali sidender ro biasa kada ya ko kata beri na tu makun raya si lempu capak jarinna si bahasa lengkana supaya dena menre di mana taraka aja na tak getap pakaianna pa aurat na makun raya itu termasuk pergalangan ya jadi yawana yopi korone tak buka-buka isi kuna nenre si lempu ido do cilina ya na tu nang karone solli nakala Allah sampai jam makun raine tu na jam ya nasa guru takali siden ipa di rone ya si roko imakun rai tu de to tu nasu si kuna ela hilalam ni iya rone we wat dinola anak dende palawangan naro tak bukai suju imakoto tak buka-buka makun rai lari laulalatoy ang kami lau baca ko pikir
Makadaka wah iya na iya. Megay ga masalah. Iya rosalisa pak taidi makun rayo ko Indonesia. Malo gayawa. Sehingga tak gatal ko to nalong na ternyata iya yawana sadange tanya wajahon. Na iya ni rupan na makun raye tanya aurat. Iya yawana aurat nih. Jadi yana tak gatta salisa pa elomon rina pita aurat maka day batal isang pajange man rasa ni. Jadi, kung pipikin na Syafi'i, ang kawita salisa pa makanja tapi Malaysia ni balu. Talito ni ako agasan magala mo ki masopi. Angka kosa na. Angka ka na sana na jay, wat dingigat talayo lolok ko sadange. Tutu iye. Hiro salisa pa, usaha kang, ya kung kay rawan diya makiro tali. Ang kay gat talayo lo natutu iye. Sehingga dia nalarhilok ko to along Napaangka masalah tu kumaloga toy. Mukba to kami toy ulwa Nasaba iya ro ulwa na makunraye gemak na makunraye aurat Jadi kapapitay batal ina sabak sarasahnya salat menutup aurat. Yopi dia rone namo ade ne tatutu. Na urat tay di utu miana posi antara pusar dengan lutut aurat angka maka da antara berarti mapamulai utu na rogang kaposina angka to maka da yasenge antara dia nokoro palawangan na. Doon na kato maka kin rimonro kada antara pasai si mama sigi kin rimonro tang-tangan ko ro jadi yan to ampai mak dupa tapi idi arone maripa makun raye mi kasi iya na ulwa na pita na mosi lampa dua lampa batal ihatu na sabak tak buka ya uratna atika kicede budi pakai ngipalapi irilala ya ko ya halusu katanya ulu bulu miasan nah ya tu ampai ko bulu pita dia tu nama mereka bulu mata bulu aning bulu cepi ko dia nama mereka ya mi ko ulu tanu cek dek ya papati kakak apa alamat sia-siamu itu sampai jangan ada ko masalah kemudian si tanganan ni 10 jolok-jolok Menak si jam ceramah di si jal ni jam 8:30 no 8:30 si jalnya jolo namo de makalaki de wisang namo de witajang ya nama takko bangiku ada si jal ni maki iya ro sampajange penjelasan guru tak saya ikut ke situ Pak ya tuh ya Pak Bu dia itu nang kawacara maka da menuru iya dia berani maka da mak tu menuru guru tak menuru tau pandrita menuru Imam Syafi'i menuru Imam Malik ya aku pura kama baca hadis itu hadis maka penjelasannya yang menuru tau pandrita ya magai tania bansana kuat di matafsir tania jadi ya mato ko surimon riko mo angka tahu cara maku na curi tahu nak kalai tanai jamae ni pak guru kok nak kada Ustaz Yusuf nang kai malaika elot tanai ka makala kin romala dasar ro podain kadai manta sapi makala lom tanai ro jadi dena masus saya apa ya wakada na manuru iya manasani la yadidi kadai malaika ro no ko tu nai tanai ko iyo poko makadaka menurut guru tak Kiai Abdul Rahman Abodal na sabak puluh ke ruang kalinga misalnya nun puluh ke guru tak Kiai Fathudin Sukar puluh ke guru tak Kiai Abdul Muin Yusuf pendapat nai manta Syafi lebih menyamang na sabak mage mato ko makalay mana karo pendapat mi manta Syafi makala lo munta nai jadi ya pacarama pada mak papalayangyo ko warkop jadi aku pengantara kopi, ia aku mapai kopi. Nah aja nak tak cairi, tahu maki buah. Ya kan begitu. Ya maka dia mana mapai kopi, dia bisa gitu ya wantaranya itu.
Makom itu ya macarama. Jadi itu kan pendapatku masuk Pak Bu. Pendapat na mitau pandrite upaletu kang. Ya matu kota amal kangin aku tanangi malaikat ikin romala dalele ya tu maka de ustaz sepodang. Na lo malaikat tanai ka ni kamun riba maka da ko miwang kali nge mataru malaikat la koro tanai ya murusui. Itu kan makiro. Itulah jalur kenapa ulama kita namo maca ina tetta igurunna na tapuh. Karena kenapa? Untuk pertanggungjawabannya. Iya. Ini makom itu ya Pak Pak Mega apa tuh puluku tu si wali ku macaramai. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Menurut ayat ini kami pahami begini. Ya natu tahu metal ada mati paresa. Kada macigau to ya tu lima buah pendapat. Itu jadi makir pada Pak kepala kaua Pak Kuwaro penjelasan na guru taprop na saruding Umar na pelatu kang maka dadakatkan umat ke agama maka mahaja na kama bicara makro kada Pak Menteri maka lalu no Pak Menteri tanah ini kan selamat tuh ini pacar memang makom itu toma Palembang nih itu jadi komeki selamat makom itu deh Pak ya Allah maka kenapa nih maka tadi masak degaga ini aku tahu baru degaga ko macarama kato Pak jarak deu rampe gurut tak Abdul Rahman Abodal. Beliau adalah ulama waliullah kekasih Allah. Barakat na gurut tak. Barakat. 2-3 murid na gurut tak dan orang yang diutus itu untuk mengajar di beberapa tempat cabangnya DDI itu sering biasa cerita. Biasa cerita langsung nggak sih wow. Menyampaikan maka dewi guru tak. De pagana si ko apa disangangin nau tusuk di mancaji guru. Tuli makarani de gaga bisa po aga makarani guru tak. Yokkano tania iko pak guru. Iya. Ya pak guru nginasa ustaz bok kita. Deje ni pahang. Toko na yulo na nana emang pak guru na deje ni pahangi la itu tu ibu ini paling nak komejangi ulo kantoro itu datudang angkai guru tak pemaraja sak dan nako sidape ku makan iya tu nak mapak guru ni aku makna nah lewat nang pak guru peno lo sikit nasa dina 2 mina katalu miro nasa Pak Ustaz. Jadi nasa ko mapak guru kana tatumpu na kada upahangi upalen na ni tubo usalay na aku tulo kantor itu datudang ko kadere angka tu guru angkay guru ta de mi bitay nasa mataulo tapi sakdan na maka nasa Pak guru maka da makoy makna na. Ya lalu kue kendari Pak Bu. Napodang nga maka ya oto mas sampajas sunna ko wanista. Angkay guru tatudang. Alena suro baca ina panajalo ka nga makadagang ka na iya tu mapak guru nga jolo. Na iya mananasa na pajar rewa guru tatama to man iro kita. Nasa iya tu watun na mati guru ta diulo iya. Nasa bak magi na makadamati ni guru ta nang kamu pitulipak guru. Tuko wali. Maka dah ternyata ga setan na. Tania. Iya ro tau pandrita tembus ikar nanur. Namuji makukuai di wadi mato. Namu iya Pak. Pat di sau Pak guru te ko kamalimantang makukuai. Pe ko carana. Tania mi pada guna pakai guru tayak ma video call ma. Ma video call. Tapi ta coba dari analisa ini. Iya ro ko ma video call angka sakda angka rupa na degaga kabal. Layar besi ke ganola nang kasada korosi batape kurilalang. Iya tu na punai tau pandriteriolo dalam hakikat. Iya jadi pakai mopi ala. Iya gurut tadi na pakai ala. Iya ko iya tu na runtuk tau. Tak buka sinin na rahasia. Tapi dia bahasia. Gurut tak yang lebih tahu yang begitu-begitu. Kita belum sampai ke sana. Jadi acila kapai di orang yang dibaruin sekolah guru tamacawe. Nah dia sumpung ya nak telok koromala barakat cilakan.
Iya. Aja natakadang kasikola modern ang kasikola magata niya. Manassa guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale madece letu mate. Iya bangsa aku tak curi, belum tentu. Iya dia pun jamin. Masa kami makan ustaz, saya belum dijamin. Ajak kamu login PK capak lah. Maka dia mantang ustaz. Makanya orang yang dijamin kewaliannya dan juga dijamin baik adalah orang yang baik semasa hidupnya sampai mati, itu dia baik. Nah gurutta letuk mate manasah. Berarti rosinin na jamai gurutta napal bangangi anu manasah letianna. Aja na talaw kacinga-cinga sapa-sapa baraka sapa maga nang katu manasah. Na manasah je tu mate letuk capak nama deceng. Bahkan ni kepasuru i gurutta. Salah satunya adalah guru kami gurutta Kiai Haji Fathudin Sukana. Maka dapas paling nak guru tak ko jaluri nak iburu ubuka ipasyo pawalungan di metu kagisan. Itu langsung memberitahu saya pribadi ketika di pondok. Kada tanya tu wali sembara ko tak dengo ko kalabong. Itu ampai makada. Ya tu ya Pak. Ko lalo ka. Ko deu sempak lepan na sabak merepalada ka. Ko deu panoi ka cana otoh. Ukiringan ngipati hagurut tan apa kak min lo baraka pupuang Allah Ta'ala napa macer. Iya tu tahu wali Pak Bu nade na mate. Kuasa makre na bitaan naumu ahul mau. Iya tu tahu matinro masih la suren si batau mate. Mate agang itu. Ite kare ko matinro itaw na katulutulu. Makita ka. Makita ka tahu matinro ko katulutulu. Makita. Na Italina lo Jakarta ni Italina lo Jupanda padahal matana tatutu. Ure. Ko talutulu Italia ko Jupanda mak balanca. Italia ko Jakarta. Na tatutu mate ko to matinro. Matagay pake makita ko to katulutulu nang kal tembus pakitan na. Iya tu na pake tau matewi na tembus pakitan na lakolino. Masa ya ko ta siya re guru tadi na itaki. Makadaki in kagalalili na kau hurapat manang iya tu. He. Aga nasa nabita. Oni sandala na tau mangantara tau matewi, 40 ni jongka na aje na nang kalinga mo tau matewi. Coba. Demi na baca hak desa itu na baca mo demi na pahangi. Na makana jero na bitahe, oni sandala na nang kalinga. Lawi na bita masyarakat kubur aga na sorongi. Biresalagi assalamualaikum ya ahlal kubur. Iya ko makiro rajan na sa de nangiro tau mate mabela ko rasul na kibure manasa de na nang kalinga. Sehingga makade Umar nang kalinga gaje Pak Madodok batin na bita kana bita he Umar lebih matarangi pareng kalingan na tau matewi ni tau tu demi muang kalinga mappe balik karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Kemudian mega tau de na matapang kana pacala kubur nasangaga buru agay calla iya ko angka tau matinro nakatulu-tulu na lalu nga sujangan atau laigasa moto mapat di mana ngalile na padahal digaga gesan. Makolek batu pacala kubur. Digaga ges saya watak kalemu tapi kau rasakan sakit. Makanya Nabi temakada an-naumu ahul maut. Ini maparing ramaya. Makanya Pak Bu, terakhir ini. Tapakan jaki lalu, macaki tu aja tamacami masa padale. Macaki tu. Iya lino at darakan na akhirat. Jadi ya kung kawaramparat tasalay okolino berarti okko midara tatataro waramparat tadi tatilo bolata. Cicapi pakoling. At dunia masaratul akhirah. Iya lino at darakan na akhirat. Berarti lino ye darak mi. Iya ro akhirat bolata. Nanya ko angka tau mak darak nokko midara na nataro asele darak na. Dena tilau bolana, iya na tupak darat sigilingan otakna. Makoto itu kong katau masa padal le okolino, na dena kiri ngelok ko sorimonri, tau sigilingan na otakna itu. Aja tapasilapu ulawangi gang kasiku. Isalay mana tu? Tasa kamay kumati ki maka danalingi anak tanalingi lakay tadi gagay itu. Bay ni monri ni malah. Ken rime lolo na de. Masa ide nak bay nila kay ta kumati.
Tuki lagi melo mak bayi ne palai ko matu. Maparingerang. Aja tamacca mi masa padale tapi dia tamacca tu. Ya kuya rino adara kami parewa ya selek darat talo bolata. Bolata di nakolino monro ko kusuri monro. Tabawi lokoro. Iya pania punnai agagai na rekode nia punnai. Tapi salama tak punnai dia tak punnai gitu. Aga maknana. Iya ko purai mo sidakang agagai tu napa ko ti ko punna. Ya na tu ampe anu purai ya beret deni pasu sakkanana. Tapi selama engkau kuiko maka bayar zakatnya. Kenapa? Karena itu baru masih amanah. Dia pemopun na itu. Makanya usahakan na angkaki macca tuh macca masa padale angka tabawa sebelum lauki oko. Iya. Aja Pak buta pasilapo. Tuh ki maka dia tomato riolo. Wija muranno nggak buta ciwali ko. Anakmu muranno nggak buta ciwali ko. Taulengnya muranno nggak buta rapat. Agama nana. Anak tatakiri loju panda makuliah. Ia binatali poko capu idi. Iya. Ya kong kay kirimangnya letu dia natali po SMS manika letu ni kirimata. Denang kanaku tanah mapamago madisi moki gatu mapura ni gamanre mana satu ki apalagi ko tomate. Yang kedua upasan. Idi nama pahangnya agama makokoy. Akasya gaita siya reiki buruk na tau matot talalan na si tau ngayon romateri. Akasya gait lo masyarakat kubur. Iya ko akadua mi lo masyarakat kubur o takatalo. Idi lagi pahangnya agama akadua mi lo masyarakat kubur. Apalagi bijay ko din na pahang agama. Bikin tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara lino toto jampat. Wadi jaji terimoto sewe. Baja, pajak, si ulang akan melupakan. Maga sijak na nalupay kita we ko tomate Pak. Mesti tapa. Yan adegaga bukot tamawari tapangolo ko pong Allah Ta'ala sebelum tamangujul ko roman rasa kita. Aja tas sa pabawa ngokolino suwan yang kagagi ya kinayan redeniali. Dami mapasipulungan ka. Siapi mati ki sa puripalag. Degaya pun. Sikola na guru taman cawe mangkoso. Aja tabiarkan yang anak-anak ko rumah sikola degaga pasti dekat tama. Mengaji anak ko rumah sampajang idi tau mau pak konandre andre tanah ko rumah sampajang anak makapala. Siaga egan na apalan na kita akan mendapatkan tanpa berusaha kemari. Nasaba idi pandre idi makibor ni onro. Magi tau mak bangun masigi ini janji bolok ke suruga namo dia nasampajang. Namo dia nasampajang Pak. Ya nang katau magala masum bangun ko masigi tatang kabolaan ko suruga. Namo dia nasampajang. Maka itu 5 sumba tapi dia nak kena sampaja namo. Na nabita maka mambana masjid dan dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ya nang katau masumba bangun masigi, dia nak kena di masigi. Ampati ka sumbangan tatta ang ka hotel ta ko suruga. Namo dia ta sampaja. Dia ini tatama. Nah iya. Maka dami akibuar. Dia nak kena patamay. Kasampajangnya goncin na suruga kan? Yan na to nakala guru ta kalisidente. Asampajan lalo ko na. Naisa po ang Allah Ta'ala makala seko to mito tapat na lachundeke. Naisa. Nanali na mato malingi ati, nali na mato masumuta matapa ele na mato na naisa po ang Allah Ta'ala. Takgang kuliangan ni sa maksimal mungkin mapangolo. Makanya 2 mo tulala na lingi agamata. Maka anta abudallah ka annaka tarahu. Sumpay po mo pada komitay. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya ko de mulai yaki bano makada na itaka. Ya na rota pake. Paangkat to ka takbir na pake menre mangolok as-salatu mi'rajul mu'minin. Ya tu sampajang miraja na tau matapa. Menre Allah. Menre ina itale na menre mangolok kan as-salatu mi'rajul mu'minin. Kinri po Allah Ta'ala huwalal arsis istawa. O kuya aras ya sa imonro yan na tunakada. Allah. Ku akbar. Yan na ro menre. Deu pasalay, ya kuya rotola na ya rosat di sisambung yan na tutapake. Tapi makadai anta abudallah ka annaka tarahu. Fa illam takun tarahu, ya ko de mulai. Fa innahu yaraka. Yaki ko makada na itaka. Ya jajan mo salay onrom na sabak mage wa huwa ma'akum ayna ma kuntum.
tuliang kay si baway ko kenro kumonro. Wallahu akrabu min hablil warid. Ya po nga Allah Ta'ala labi may cawi ni ora along. Betungan na aga. Nasaba ya ko ora along iti saliwang mopi. Tapi ya ronrong ni pake maringar ralori po ng kilalang. Di na mabela na saba ako matiro monro. Jadi ya kibano makada na ita ka aja na muenre. Allahu Akbar. Na ita ka roko, na ita ka suju. Nang kalinga ka bisi-bisi berbisi-bisi dalam salat. Di na to sila. Allah. Wah, deh aja nah, ini mah dibawa ke kami tapake. Iya. Dia nama resa tuh. Iya. Iya. Kang angkat tahu menre. Menre yase. Angkat tahu tidak. Naita pada kong ke CCTV maka dan naita ka pong Allah Ta'ala, naita ka rokok, naita ka sujud. Tidak kemana-mana. Karena wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Ini mani kayak kami tapake tuh. Iya maka di kurta kalisidenre iya ku ya romenre na ya romanyamang ina romo pake. Iya ku ya ron ya wae musa di namanyamang ina tu mo pake pa de na wat dia ipasa tay maka dia mo curi de. Lahalam minaki borang ito panrita. Lalam. Napa ni yang penting mali sa ipa. Ya ku kita tonge de tu le runtu isa na ya ku rokok isi sambung PTT rokok ta. Ya ku suju na si sumpung PTT suju ta. Magay aja na lobang. Yan na to ang payang kabaca subhana rabbiyal azim akatalung kabaca kapitung kabaca ka-10 sidi ina iya kumanyamang ina sa dingo kusuju ina petetay. Ya jadi itu sampajang ya anu mani ya tuma dari antara dua sujud maka rabbi ghfirli warhamni wajaburni warafa'ni. Ya kok rusak ditembus ukun itu dari upakoli dia mali kagak. Minta berulang. Iya kong kaaya tasak di makale iya ku yau baca manya matiasa di tapa saman nasi sumpung iya na ro ta baca iya na tiasa ngongko pai kong kaiman nang kaungko na aja na to ditampar na sa kesa timawa duha kasi de na marigaga iya jadi tajamay ya ko makada de na makajahi mon rip itu persoalan nang kamo tu sampai sunnah iya jadi pekanjaki tajamay namo maga repata asam pajang. Itu yang saya pesankan. Agar nasa guru tak presiden re. Kung kataw nasa nak makada rutu mo balalin ro mo dega mo lolonga. Podangi makada tanyaga pi palolonga kung kana balang. Guru tu. Ya nasa kung kataw makada ko di misang-isa na sampajang. Makada roban mo tumbalalin ro mo dega mo lolonga. Bali bawan ni makada tanyaga pi palolonga kung kana balang. Napa makada guru tahena itimbang makapay tanri timbangan ude ya kong kamu jamang kay paresa ya ko de kamu jam de kay paresa itu kunci akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.